Omwaka gw'2012 Mergoroti Nyirakiza akaguzi takeri yarguza Julius Benyumeza bona Abatuura ba Nyakafunjo omugombora ya Kagadi omu district ya Kagadi bitokupoma kukareta ekizibu okusya obagiro mbebiragiro okubachweramu. Nyirakiza akaba nayenda bakorese orukoba rwa futi 12 kandi we Julius nayenda bakozese ya DF 2 niko kuhenderera omukoti y'abataka. Buraza wanjye umuhungu umwe we yari nawe ntanyiza amazina ge aza kutema buraza wanjye tufata inzira tuza kukizaki abari kwenda kutema bano basigara barashinga imihati tutariho turi mu rwaro tarokuri uri kureba iyo niyo mihati yari kugamba ngo bapime nje kumariza no sente kwa kwenda gano nimikono sikwahiraho bampime kukarbyana bivuye kwata yinagiye kumunga kundega ndayibasire kundegira kiki. Bwa nyuma y'Abatuura barukwerwaho ekitongore cya World Voices Uganda okwetegereza enshonga z'abantu aba bacwiremo kushoma endagano eyakozerwe hagati y'abantu aba kandi bashanga ngo Julius abire nayenda kunyigereza Mergoroti. Tuyigamba ngo namupimira futi 12 uburebure niko twabigambira boye umusango ugiye kureba ibigambo by'inyuma byose byo bagambira azima kwandabigambire umuzungu yakigambe to kudafakta and slip hangure amazima tugarebire bakakubaga hose indagano iriho ugezo bwera kugiye guteka mu mbere abantu mwe namugarike muki semero emirembeke kuba cyaro tukuraki. Enshonga zihendire zurukwa kandi mbazona zikirizingi koresa orukoba rwa futi 12 kandi bakozere n'icandiko ekirukamya ngo enshonga zona zuhwire gasha kwa soma stomo yebaza.